Ngiyayithetha inkosi yezulu nomhlaba unyazi lwezulu. Amen. Siyabonga umkhandlu kaNkulunkulu umusa nothando kaNkulunkulu omuhle wasebuhleni bamaNazaretha uShambo wengcwele unyazi lwezulu. Simemele kulomzi wakho engcwele wasevula amehlo. Siyayicelela ke kumnikazi wezinto zonke ukuba khona phakathi kwethu kulomuzi. Sizozama sincengisana sizabalazela ukugcina isabatha. Yathi uNkulunkulu bengakwenza kube isibusiso kubonakala kungabi yize. Ngomhla wokuphela leli sabatha litholakala emathanjeni emphefumulo yethu. Isilekelele ukuba sisondele emzini kaShambo wengcwele. Amen. Siyabonga abantwana bakaNkulunkulu umusa nothando likaShembe ngoba abaningi abekho phakathi kwethu namhlanje ngoba bahanjelwe izihlobo zabo. Abanye basenkonzweni yomlindi, abanye basendleleni bayonqonqoza emzini wehamba emoshwali. Baphethe amahlahla kanye nezicephu. Yoncenga nje umuntu obekade ehambela efana nami nawe. Kodwa makhulunywa naye namhlanje nakhulunywa ulimo olungajwayelekile. Oluthi malikhulunywa abanye befikele umunyu, abanye befikele ezinye emezi, abanye bekhale. Twanganya kwethu noma dadewethu noma mama okanye baba sicela unamathele lapha kuleli hlahla sesiyahamba manje sibheke ekhaya. Kunywa nomuntu ebeyazi indlela eya ekhaya sesenyameni, kodwa ngoba ukufa kuyinkinga kuyamenza umuntu adukelwe indlela ekhaya. Siyayibongela ke lo musa uNkulunkulu asiphe wona okuba kushayile isikhathi sisabizwa ngabantu. Sizabizwa ngabantu saphefumula sayihambela. Kodwa siyacela ukuba uNkulunkulu asenze leli thuba asitsheleke lona lokuphila. Silibambe ngezandla zombili siphathe kahle okweyikhaliza amantunga ngoba ethu Shembe banenhlanhla abantu abathethelelwa izono beselapha emhlabeni ngoba ethune navuka umuntu mangabe selele. Elinye ilanga kuyona lenkosi okukhulunywa ngayo yesine thingo lamakhosazana ezweni laseMaritzburg mawudlula kancane ubheka eHawiki kwakunensizwa ezasuka ezweni lakubendwedwe ziyofuna umsebenzi kuleli yazwe. Ngomsima ke bempilo nobude bendlela zaze sagcina lezi insizwa seyingena nala ezayingacabanga ukuthi ingangena khona. Sase ziphila lezi insizwa ziyelamana imbili. Zayiphila lempilo yazo yokuthi njalo ekseni noma ntambama uma uhalala zihamba ziyoma lapha ya emgwaqeni zilinda abantu ababuye emsebenzini nabasuke beyakhona bese ibajamisela ibakhiphela okape ezinsizwa bese ithatha into zabo ngenkani. Wathi ngelinye ilanga lezi insizwa isawenza lo msebenzi wazo kwaphuma insizwa iyahamba emsebenzini. Zase zivimba lensizwa kwasho ukuthi bavimba nje insizwa ejwayele noma ewaziya amandleni insizwa. Bathi mangabe beyivimba lensizwa yayisiqinisa naye ezayibhakela babona ukuthi cha engathi namandla futhi mayikhiphile kuzwakala kahle lapha eshaye khona cha ushaya insizwa. Base beyibamba. Bathi mangabe beyibamba lensizwa lona omunye ethi uzama ukuyithusa ngomese kanti ngebhadi lensizwa izovela igwazeka ishona. Base beshaya ngamanje ukuthi bazokwenza njani ngoba sebebulela umuntu kodwa bebengahlosile. Inhloso yabo ibukuthatha nje lezinto zakhe amafoni kanye nemali bese bemdedele ehamba. Base befuna ukuthi bazokwenza njani. Baphuthuma lona omunye wabheka base bethola isaka bamthatha lo mnewethu bamfaka esakeni phakathi bathatha isaka banibopha ngentambo base betbopha netshe base bemphosa ezibeni ngenxa yokuthi bagqiba ubufakazi. Wahamba isikhathi lensizwa bayibamba bayibulala ekhaya. Unina uhleli ulindile ukuthi njengoba iphela inyanga nje cishe khona zokuthola endodaneni yakhe ngoba yayingalenzi iphutha lensizwa ukuthi mayiholile bese ithatha imali isekhaya ngoba yayazi ukuthi ekhaya yashiya unina uyise sewahamba emhlabeni. Yayingafani nami nawe esithema sifike emazweni okuhamba sithola umsebenzi asangabanjwa thina inkunzi asangafakwe esakeni kodwa sabanjwa zinto bezibomvu zasihlalisa emjondolo. Awukwazi nokunyakaza ubanje umkhiphiphi.
Umuzi wakini uyafa, uyaphela, ubhizi wena, ulungisa umjondolo, lokipite nane ntombi yakho, usufaka amathayizi, wathenga iDS, wafaka umbhede one-headboard, kodwa uma wakhe ekhaya ulala embhedeni anganqumi inzi iphelele kuwo. Ulala embhedeni, othi uma uhlala kuwona, amadola abuye esifubeni. Usofa wakhe edining room ufaka ikesi likabhiya ngaphansi, kodwa uyasebenza nohlala notikline ekhambini. Yayisebenziswa bahamba isikhathi laze lafika ukuthi ngekhaya kwinkosikazi ukuthi unoyibanibani akasekho usewahamba emhlabeni ezawuhlaba zawulawula aphuma amaphoyisa ahamba yabheka kanti kunentombazane eyabona lesi sigameko masenzeka kubanje umuntu yayisiyaqasha nayo waphosa lo muntu yayisisho emaphoyiseni ukuthi khona abantu ababili engababonayo abahlala ekutheni ababamba umuntu bamphosa lapha ezibeni wathi mangabe kubhekwe ezibeni yatholakala lensizwa iboshiwe ifake esakeni. Zase ziyaboshwa lezi insizwa zombili zakaNgcobo zaboshelwa eMaritzburg la igwebe icala zase zehlisele Westville ithema sezise Westville kanti lesikhathi abantu balensizwa eyabulawayo bahamba bayofuna umuntu ozozocupha ithuna lalensizwa. Base beyiphathisa umkhonzo kwathiwa sibanibani ebantwini abakwenza njena noma abantu abakubulala oyiphindiselela kubona yebo bakwenza lokho kwasebenzeka ngoba ithi lensizwa kaNgcobo kwathi beboshiwe eSivili uthi njalo ebusuku ngabona yini yayingena lensizwa bayibulala ifike kuyena umfo kaNgcobo iphethe iplate elalugcwele ukudla uthi mayifika lensizwa ithi sibanibani ngilapha nje mina yinina ithi nina nidla kahle lapha ngaphakathi owami umama ekhaya kahle uthi nina nidla kahle lapha ngaphakathi uthi mina ukudla kwami impethe ethuneni uthi hayi sithi kuswela namhlanje umfo kaNgcobo angisokuphinde nikudle lokudla okuphakwa lapha ngaphakathi ejele uthi hayi sithi nakho ukudla okudliwa yini uthi umfo kaNgcobo ngangithi ngiyabheka uthi kwakuza impethu igcwele iplate ezayiphethwe lensizwa. Uthi umfo kaNgcobo ngayidla kanjani impethu uthi besimbamba lensizwa ethi ubheka leli umfo kaNgcobo uthi ayisimbamba umlomo imkhamsisa uthi besiyithatha impethu ifake ngenkani emlonyeni uthi isuke lapha kuyena iphinde kumfo wabo omncane kwenye ihodi uthi nakuyena ifike yenza okufanayo. Uthi kwahamba isikhathi umfo kaNgcobo uthi ukudla lokhu okuphakwa lapha ngaphakathi sagcina singasakudli ngoba wawuthi uyakudla ukudla uthi kubuye konke uthi kodwa sibekezelela lezi impethu akekho nomuntu esingamxoxela lapha ngaphakathi inkinga esinayo. Uthi kwaphetha kwahamba isikhathi umfo wethu washona omncane eshonele ejele ebulawa into eyodwa uthi thina sesiphila ngempethu ejele. Uthi mangabe eshona umfo wethu uthi ngase ngisala ngedwa uthi mangisele ngedwa ngase ngixoxele insizwa ukuthi umfowethu unenkinga njengoba ngihlala lapha ngisalali sabulala usibanibani simbamba inkunzi uyafika usibanibani lapha ephethelele iplate enempethu afika nginike khona athi angidle yayisithi lensizwa hayi mfowethu phela mawunenkinga enjalo kukhona abantu lapha abayebethola ithuba lokuguqa ababizwa amaNazaretha abakhonza kaShembe ithi lensizwa bakuphi uthi sinabo lapha ngaphakathi ejele uthi njalo ngezikhathi zantambama baye behlangane lapha benza umthandazo kanye nasekuseni bahlangana benza umthandazo uthi ngesabatha basuke bevulelwe lapha eholi benza inkonzo yesabatha ngaphakathi ejele Westville. Uthi ke hamba mfowethu uyocela kubona bethandazise. Uthi wayesehamba umfo kaNgcobo wafike wayibika le ndaba yakhe phakathi kwalezi insizwa uthi mayithandaza simthandazisa ayisithenye hayi mfo kaNgcobo njengoba usubikela uShembe nje manje yathi kuphelile uthi hayisithi mfowethu thatha leli foto leli elumgexo wathi ulale ngalo leli foto uma ngabulala ungahlukani nalo ilone lokuvikela ngoba leli foto luNkulunkulu leli foto luShembe bakusho abantu abahlonipha ifoto hayi wena njengoba amafoto nje awakasaphenduka ithombe lapho kipite khona kunodumisana uJehova kunamafoto emsamo kodwa ngoba ukipitile mangabe senizolala uyawathatha amafoto waflatheliswa bhekisa odongweni.
Uthi umfana Ngcobo ngalithatha leli foto uthi lasihlala lapha kimi uthi ngosuku lokuqala ngilifakile leli foto ngalala ngathi mangabe ngilele uthi ngezwe endlini uthi sekuyashisa uthi mangithi ngiyabheka nansi lensizwa uthi sase lensizwa lena manje iphethe leli plate kodwa manje ayisakwazi ukungifunza uthi inkingi yodwa manje nalensizwa uthi ufuna ukugabula leli foto engilifakile uthi umfana Ngcobo kwakhala mina kwakhala yona uthi sibanga leli foto manje uthi ufuna ukalona iyakhuluma lensizwa ithi kanti ushembe yini owathi ngibulale njengoba usuqashe ngaye nje namhlanje uthi salibanga leli foto umfana Ngcobo kukhala isipoki kukhala uNgcobo uthi ngathi ngingasazi segqabukile sekuselelona ngilibambile umhlalise egcwele phansi uthi kwangena umuntu nembobo yakhe lo muntu uthi ngene egijima egqoka isigqoko esimnyama nejazi elimhlophe edondolozela iumbrella uthi wathi mayefika eduze kwethu wakhuluma nalensizwa wathi myeke uthi yathi hlangelele lensizwa waphinda wathi myeke yathi lensizwa lona wangibulala wangishisa abazali bami lathi uthi ngopho mayakubulala awufuni inkanti ukuye ezulwini yathi lensizwa ngiyathanda wathi ushambe heneke mntanami noma kubulala kwenzeka lelo phutha kodwa thina boshamba simfaka umuntu ezulwini onganayo intethelelo wathi mthethelele khona uzongena ezulwini mangamthethelele uyophenduka umambuma uyophenduka umuncu impilo yakho yonke lapha emhlabeni eseyivuma lensizwa ukuthi yamthethelela naseluthi uthingo kulomfana Ngcobo lathi umfana kaNgcobo uzophuma lapha ejele kodwa ngesikhathi oyophuma ngaso ohamba enkosini yasebuhleni ufike khona ucela intethelelo ushayela lo muntu ithikithi umenzele yonke iminikelo uzumbathise nomNazaretha ngoba lo muntu wabulawa nguwe kumsebenzi wakho ukuthi umfake ezulwini wena labo abobulala uswabafaka yini labo ababulala usabafaka yini ngoba umthetho walenkolo uthi mawabulala umuntu uyahamba uyekubo uyocela intethelelo ukhipha inkomo ehamba ngamasondo bese uyabuya uze emzini kaShambe ufike uvuma isono uthi inkosi ngabulala umuntu kanjena ngizocela intethelelo kuye nasezulwini ngicela Shambe uzungicelele nasesizweni senkosi engiyakhele bese umshayela ithikithi lo muntu umfake ezulwini ithikithi lu10 bese umthathela umNazaretha suthi ngo50 rand bese umgqokisa ukuze lo muntu ahambe ezulwini ngoba wahanjiswa nguwe emhlabeni ngoba mawungayenzanga lento kuyohamba khambe lapha esontweni ubonakala ungahlukani nemithi ungehlukani nokuthakatha kanti vele kwena ukuthakatha nje into elula ujabuliswa ukuthi ubona kumithi ende emzini yabantu ngoba ukuthakatha kuphila kuwe enhlizweni ubonakala lapha esontweni njalo uma kunezinto wena oqova ithempeli wena oqova abantu hlala ube nemhlangano engedluli kumshumayeli engedluli kumkhokheli nawe ufuna ukuzigubhana sakho ngoba ubona la uhlala khona ngathi nembo kodwa nezinhle usuze wayikala ozoyibeka ngasesangweni sangathi uShambe maNazaretha engasikhumbula asilekelele ngoba masilolu hambo silolu hambo lokufa silolu hambo olungisela umphefumulo womuntu ngoba lenkolo kaShambe ikwenza ukwazi ukuzehlukanisela lapha emhlabeni ukuthi kambe mina mangifa ngiyombona yini uShambe noma cha uyabona nje nawe okuhlale phansi uthatha iexercise uthatha ipeni ke uthike out of 10 ubone ukuthi ezulwini laShambe uyaya yini ngoba lenkolo kaShambe ayifihle lutho siphila nje lapha uyazazi na ukuthi mangifa cha mina ayizulu engathi ngiyoliswa ngendaba mhlambe ngiyozwa kuhlatshelelwa ngeke utshele umuntu isho njalo ingumu Mahlombe thiwa emzini wasephakameni thiwa yathi maNazaretha mayingawa lendlu yathi sonke singangena ezulwini thiwa bathi abantu ameni yathi ngisho ngoba njengoba silapha nje sisemnyango wezulu bathi abantu ameni yayisithi kodwa bakhona abantu abazi ukuthi bona mabefa ngebengene ezulwini yathi babe bengakhishwa uShambe babe bengakhishwa ubani babe bekhishwa ibona nenhliziyo zabo wathi ngoba inhliziyo yakhe iyakwazi ukuthi wena njengoba ulapha nje wabulala umuntu wena njengoba ulapha nje wakhipha isisu wathi inhliziyo ayikhohlwa isono wake wasenza ihlala ikhumbuze ngoba inhliziyo yasazi isono sakho
wathi ungamkhohlisa omunye umuntu kodwa inhliziyo yakho ngeke uyikhohlise ngoba leli bandla elokuvuma izono mawungakuvumanga lokho ukuthi inkosi lapha ekhaya noma ngakakholwa ngake ngabalisela ngintshontshe imbuzi zabantu khona amadoda anesibindi akwazi ukuqoqosha imbuzi ayifaka ithenisi emlonyeni enzele ingakhali Khona khona ngapha ngakithi owayeyibelethe imbuzi manihlangana naye ebusuku ufaka ijazi ngaphezulu ehambe nayo lembuzi uzitshela ukuthi nayi mhlambe lo muntu udakiwe kanti imbuzi iqoqoshile idonsa ngemlenze yangemuva uma idiyazela ithi ekubona ukuthi uyangibona loyana bese bizigama lo muntu owaziwayo odakwa kakhulu endaweni ohlala edakiwe ethi nawe meme uyahlupha apho uhlezi udakiwe kanti usha imbuzi wenzela udlula ungamnaki nalapha esontweni ukhona amadoda anesibindi amanye sagcotshwa anamajazi ahlaza amanye egcotshiwe anamajazi anemkhono emnyama kuthiwa befundisi kodwa esenda kubo lo muntu ubakazoyi bayenza amadoda untshontshe inkomo zabantu kodwa umvangeli ntshontshe inkomo zabantu ile yasebenza inkosi yamaNazaretha emzini wasebuhleni kule mhlangano edlule kade lapha ebuhleni kungamabhusha belibhubha yabona moya phezulu egawini lapha eseyisusa ubaba wayivula lena bengamabhusha mawugudla lo yamgwaqo wonke umuntu ebenebhusha ngisho ngakazi abe ngisho nesiphaza ngakuba kodwa ebuhleni makujulayi beba nebhusha inyama yakho ishibhile mawufika nje uzawuthenga uthulindile ukalelwa lene yakho kube nombengo nje olinde ngawo ukuthi usasikelwa owudla nje mahala hayi ngoba usalindile ukulayini awubamba lapha mntana enkosi wasisa ushambe wavulela ibhusha ngoba bephela inkomo zabantu zintshontshe emakhaya niyahamba nisemhlanganweni ithi indoda ngiyonifika phambili kanti sahlanganisa ukuthi leli duna lakho elikhuphele kakhulu njengoba uhamba emhlanganweni libheke obani uyothi afike emhlanganweni lidayisa inyama uthenge wena uzume uyalela abantu uthe yathi ishibhini inyama kasibani banavinhle kanti uthenge iduna lakho usale walibulala wenza usutshela nje ukuthi amathumba atholakala ehlathini ngoba nesibindi umuntu abulale ngisho inkomo emithi ayishiye kanjalo umzanyana inkonyane ashiya amanqina ufika ngamanqina nempondo ihambile nokwanda amabhusha abantu abamnyama namhlanje nakubhoke umntshontsho wenkomo ngoba abantu abamnyama banamabhusha kodwa akafuyile akanaplazi lo muntu othi unebhusha udayisa inyama yakho nayipheli abantu abamnyama bengenawo amabhusha bengekho umntshontsho wenkomo kanje namhlanje abantu abamnyama bavula amabhusha untshontshe inkomo zabantu angena umuntu silapha entambanana bale bayintshontsha lapha lithi ikhehla banginokhele eminyango mfana bathi mkhulu ungabusaphuma sizoyithatha nawe usimelana wayekhona umkhulu wakhe omalume bakhe ungabusaphuma mkhulu uzoyithatha lithi ngathi ngiyagoloza wayishaya umfana inhlamvu yazophuma ngapha uthi ngenhlanhla yangeja lithi bayithatha bahamba nazo banasiphi isibusiso labo bantu imuphi umuzi oyakhiwa yilowo muntu lowo owebiwe inkomo benabake sonta nabo uvela zebe ayishintshanise nanangumthetho umthetho elapha nje ngiseThekwini nomthetho entshontshe ngakubo ayinike mina eThekwini ngithathe mina ngiyolobola ngazo ongakabani lo makoti ongakabani phakathi kwami nomthetho nakulo ayintshontshe umthetho inkomo ongakabani kule mizi emithathu futhi phela njalo intshontshe umakoti lo ntshontshelwe inkomo ngoba phela inkomo ziyakhuluma iqala le nkomo kaNkosi ngelinye ilanga silapha eMlazi sihamba sabafana besitimela liyashifa ngele sitimeleni sithi masehla lapha eMlazi station nayi udade wethu uncikile lapho ulindile uthi baba kuthiwa ngangizobiza nina niyothandaza ekhaya khona ingozi eyenziwa obaba bethu eyenziwa omkhulu bethu bahambe emhlabeni abangenile namanje ezulwini ngoba bafa baboshwa baboshelwa iqala nje encane nawe unganakile ohlala ulenze kodwa unganaki mangabe lengane
bayamthatha siyothandaza kugula udade wabo kwathi udade wabo bekugula kwakabonakala igula kuni bathi unesathane enzima sebemuse onala behluleka bamusa Khadebe uHadebe wahluleka bamusa eMaritzburg behluleka bonke abaprofeti abakhona ngapha eThekwini kwasekubizwa thina amaNazaretha sase samba siyothandaza siphume emsebenzini ekade sishumayele esitimeleni sibheke khona ngoba sithe ngoba sikadli asishoneni khona ngoba iNazaretha manje emzini womuntu uyalinda awuyuthwela ukudla ngesisu uyofana nalomvangeli esathi sithandaza wathi ubusisa amanzi ngaphandle savela ilwane zathatha indishi zathi ngesikhishwa wena thina usuthi zambhunyela ngawo amanzi awukwazi ukudla uyothandaza emzini womuntu ungalazi usize niyobhekana nalo uyalindwa mawuzoyothandaza sangena kulomuzi wenkosi yethu uSimakade sase singena endlini nayo intombazane ikhungwe ngamanketane igqoka ijini eyayigrey sihlabelelo Nkosi yethu siqede sithi masiqeda kubonakala ukuthi ayileli demoni elikulengane elinamandla bese siqoqa ukuthi hayibafowethu kuyosekuseni phela siyayibona izikhathi ziyako 10 manje kuyosekuseni ihle lapha kufanele sematofeni ekseni lembede silandela imbomo mfowethu lapha endlini bese hamba ulembede ayilanda imbomo bese sibuya sizala sithathe le ntombazane esikhathi ulembede sihambe naye solanda imbomo masithi siyabuya le ntombazane sibuyisa ihle ipheke ngombhede athi uyahlabelela umfoka Mthembu ithi yekeni lezivakashembe hlabelelani lezodlala zazileze ezinye inkonzo ithi yekeni lezivakashembe hlabelelani lezodlala ihlabelelo bese hayi ngiyabonga ke Shembe ukuthi ungivakashele futhi sizohlala noShembe namhlanje kuloze kusekuseni bese sibona linamandla leli demoni lembethe lengane bese ngithi mina ithathu ibekela phansi bese siyilalisa sibamba bese futhi imbomo Mthembu afuthi imbomo ucele bese ngishaya indweba lapha endlebeni kwaba kabili kwaba kathathu lase liyaqhuma yathi mana mfana angiloni idemoni mina ngathi ubani wena yathi ngugogo walengane uManene ngabuza unini ehle lapha ngathi mama uyamazi uManene wathi yebo mntana uManene umama ozala umyeni wami ngithi mina gogo kwenze njani wathi mntanami lengane ayibonge nina ukuthi kufike nina amaNazaretha wathi lengane besoyibulalela kude lapho khona unina noyise bangeke bethole ngisho ithambo layo ngoba iyeyisa wena uyiphethe kanjani kini lokho athola itoho nje wena awucelwa mayithakhuza umzali wakho uthi uzoyivala indlela ye-toilet lokho athola itoho ekini umkhulu ngoba wena usebenza kahle abafweni abasebenzi abakwazi abafweni ukukhuluma kini abanazwi babukeka njengeyibotho ngoba phela kusebenza wena uma ngena wena uma wakhulilizela agcwala igceke lonke ngoba uhamba ngemonto uzofika negrosa bese kuthi insizwa lezi ayithathe nje njengenebetho ninathingi ithi yakhuluma insizwa kuthiwa ukhulumani wena useke wakhuluma uzodwa ngoba ukhuluma wena nje sothi yasebenza iphenduka insizwa ube umquba ibulawa umama uhlangene nodade wethu ngoba udade wethu uyasebenza kodwa kwazi udade wethu omsebenza usebenza wawuthola kanjani ngoba namhlanje ama-interview enziwa ngendlela ezihlukene ama-CV afakwa ngendlela eziningi beqashwa abantu bonke ngoba akekho kusho ukuthi wena wa-aplya kanje Kale intombazane yasemzimkhulu eyayisebenza kaloliwa lapha eThekwini iyasebenza lentokazi kuhle kumnandi yathenga imoto kwathi eminyakeni elandelayo lentokazi yayise ikhuluma noyise yathi baba njengoba ngisebenza nje ngifisa ukuthi ngizobonga umsebenzi ekhaya Yasimnikuyise yathi akathenga inkomo ezimbili esemema umndeni yayisimema lensizwe ijabule phela ingane yasebenza eThekwini wasebenza umsebenzi baseyephaka badla abantu uthe mahlukana akubangansuke engaki yayisihlabeka lensizwe ezala lengane yathi mayihlabeka lensizwa ezala lengane bafika abantu bezoyibona awumfazi banibani uyabona umuntu magulwa into yokuqala nje ebhekwayo mawukade wenza into enhle kubhekwa abathakathi uzebonakala futhi mayinebhadi nakhona emndenini kufanele awube ukhona ubani enganuke wangena yedwa endlini lenehlala inyongo Bathi khona makwenzeka ibhadi inyongo yalahleka esibayeni uthola ukuthi abafana bebeyidakele ngoba khona abantu okwenza umsebenzi kubo udakwa akazi nokuthi kuphi ubuza abantu okhamba ukuthi omese bokuhlinza bakuphi kodwa kububo la ekhaya
banikile nje usawoti ukuthi ungaphambi ukuthi uhlabe ukhotha usawoti khona ingeze ukulumela. Akandothi kuphi kodwa ukubona ekhaya kuzokwenza umsebenzi akazazi impephe khona insizwa izishiso ogogo la ekhaya athi ukuthi abafana kanginabo yena umquba. Kube isakaze sambe singena endlini sibheke ingqoko siyafuna umfana la ekhaya ukhona. Ngathi sewukhona laba bangabafana bangabona futhi. Abangakwazi phela ungena eqhugwaneni. Kuze umama ekhaya ngenxa ukuthi umfana la ekhaya akazazi noma ungapha kwethukela noma ungapha esilungwini noma uphakathi nendawo akazazi. Uyababuka nje abantu bayaphithizela esibayeni yena udamehleni unga lapha egcekeni nebhuku encane ubingelela amantombazane engenayo mangena insizwe ushaya ngathi akabonanga. Wasinenkinga kule mizi esizalwa kuyo yokuphuma kwenxiwa lesithathu kodwa engabusisiwe. Engabusisiwe. Kuzalwe ekhaya kwethe nje ukuthi kuzela insizwa avela aphenduka umfana kade sikhule emazi ewumdolofiya avela aphenduka umfana abe umsenge adliwe izimbuzi. Ayethe nje umfana iphela indaba yakhe anihlamuke kade ephila nani nithi nambona qale kade ehamba nani nishaya ivangeli nihamba imthandazo ashintshe umfana ngene emasudini aphinki usehambile. Yabona nje bese nje ophinki nebhaso. Ayike into engavela isuke nje ithenga isuthi ephinki iphelele esitolo. Uma ngabe lo baba esenzile umsebenzi yahlabeka lendoda yedlula yesibuya impendulo ekuthandazeni ukuthi lona wasidlisa amanyala lengane yakhe eyayithenga inkomo izoba ngumsebenzi yaqashwa kabi laphana yalala nomuntu oqashayo kuzingene emsebenzini. Qedelele indaba bese kuhlala phansi. Uma ngabe sikulomuzi sathandaza ngithi mina gogo yini kwenze njani uthi lo gogo bantu bami uthi lengane yaxabana noyise emakhaya lenehlokozi uthi mayixabana noyise kwakuna izulu wathi uyise mntanami thatha naye imphongolo uyokhongozela amanzi ithongo njalo lapho ehleli khona wena liyakuzwa ukuthi ukhuluma kanjani nabazali bakho ungayitsheli ukuthi alikho. Ngiyabona wathi thatha mntanami uyokhongozela amanzi yathi lengane awungeke baba lina kakhulu izulu ukanti ubani ofuna amanzi emvuli mina noma wena awumbeke ngani. Athi yasebenza phela eThekwini. Wayesephuma lo baba wayibeka imphongolo yagcwala wayesethatha igubhu wetha amanzi eyigujini wetha amanzi eyigujini wafaka endlini wasekuhlalwa ledlula izulu aphela amanzi empompini abantu baweswela amanzi lo baba unawo lapha ekhaya endlini kwase kusuka ingane yamakhelwane yazocela amanzi kumngane wayo yathi sibanibani ngicela nisinanele amanzi esigubhu esodwa azothi mayesebuyile amanzi bese ngakha nginibuyisela wayesewathatha lo enika lengane isigubhu kanti sothi lengane iphuma ngesango ihlangane nalo baba la ekhaya iphethe amanzi ubingelelwane adlula ubaba afike endlini abize lengane sibani bani la amanzi aphuma nonoyibani bani uwaniko ubani athi lona uwaniko yini uwaniko uwe ngemvume kabani wathathephi awubahle wena baba ungaze ukhulumela amanzi emvula into yamahala pendulo yesisebenzi. Wayesethuisa ngoba mntanami ngiyabona usukhulile oshuthi usungapheki kwami hamba la ekhaya ongqono ufuna umuzi wakho uzohlala kuwo uyoshaya umthetho. Yayisikuthatha ngothi vele banomuzi lapha kwaEleplazi yagibela yabuya yezeThekwini yafika yahlala kaEli noma wayo lapha yagula khona. Sase sicela sathi ke sakazi kezwakala njengoba manje lengane igula kanjena kanti yini wathi ngesikhathi lengane ihlale yahlala lengane eThekwini isebenza begoduka bemakhaya yona ingayi wathi ngelinye ilanga wayesethuni namntanami awubaba wakho usaba mdala ubaba wakho usewakhohlwa nokuthi wayixoshile useyozefu ubaba wakho ungeke ekhaya masambe siye ekhaya khona okwasho njalo kubo kade bexoshwe mzukwane bekhulelwe thoba kwakho sewagula buyele ekhaya kodwa yena wayixoshila akaza kubuyiswa azwafa.
uthi lesasesihamba uthi mabefika ithele ngani mayisedolobheni yayisicabanga ukuthi kambe yini into ethandwa ubaba engathi mangena nayo angabe sayikhumbula le ndaba avela ngemukele ithi ayisikhumbula ukuthi uyisu uyaphuza ngoba utshwala buyayibulala imisi. Uthi ayisidlule esitolo yathenga ugoloko yathenga nokunye uthi ayisifika thema kufika nje ekhaya yayisikhipha ethi baba nakho ukudla kwakhe uphathele khona wajabula ubaba ejabuliswa utshwala wakhohlwa ingane ukuthi baxabana wazayixoshwa la ekhaya. Sithi lesisalukazi ke lengane yagula lapho ngoba ngesikhathi sibuyiswe ekhaya ithi thina kasitshelwanga ukuthi useyayibuyisa useyithethelele thina lokhu sayesula emndenini waNkomo Mzukwane uyiseyixoshwa lapha ekhaya exabene naye. Mayifuna ukubuyiswa lapha ekhaya ayithenga imbuzi izocela intethelelo lapha egcekeni bese noyise ethatha imbuzi emukela uxolo layo ayibuyisele emndenini ngoba sayesula. Wena wabuya kanjani ki? Nkosi busisele kuzwile. Amen. Oh lalela Zulu, oh lalela bantu beziphethe.